Po prvi put se oglasila Snežana Knežević, direktorka osnovne škole Vladislav Ribnikar. Podsjetimo, u ovoj školi došlo do masovne pucnjave kada je učenik 7. razreda ubio 8 učenika i čuvara, a ranio je 6 svojih drugara i nastavnicu istorije. Ja znam da je obaveza svakoga ko se nalazi na čelu neke javne institucije da komunicira sa medijima i pogotovo sada da se obrati, ali mi se nalazimo u situaciji u kojoj niko do sada nije bio, rekla je ona. Direktorka osnovne škole objasnila je da se kao i do sada vodila moralom i da je želela da se svi procesi u ovoj posebnoj situaciji završe dostojanstveno. Želela je, kaže, da pre svega isprati svu nastradalu dečicu na večni počinak, kao i čuvara te škole, i da proprati stanje ostalih učenika i nastavnice koji su ranjeni u ovom masakru. Nakon ovih događaja nisam imala vremena da se bavim neistinama koje su se pojavile u medijima, ističe Snežana i dodaje da se najviše bavila procesom u kojem svi u školi pokušavaju da u što boljem pogledu za decu dođu do rešenja. Snežana Knežević još jednom je molila za strpljenje i rekla da će na sva pitanja blagovremeno dati odgovor.